huruma. Katika maisha mimi nimejifunza kitu. Huhitaji kutia huruma, huhitaji kuwa mnyonge. Hata kama unapita magumu yaliyopitiliza, maisha ni kupambana. Maisha ni kumkaribia Mungu, ni kusema na Mungu. Kwa nini utie huruma? Kwa nini uhangaike? Mungu yeye anakuinulia mtu wa kukusaidia ili ambaye barikiwe sana. Kwa nini utie huruma? Unajua hata kujitangaza, unajitangaza, unajielimisha. Kwa nini kuna kubeba aibu wakati Yesu alishaibishwa kwa ajili yako? Alipokufa, akafufuka, akapaa kwenda mbinguni, tayari ni ushujaa hali ya juu. Ni nani aliyepaa, aliyekufa na kupaa? Nani mwanaume nikalie? Ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake wa tofauti. Wanaume wa ajabu. Anaweza kila jambo. Sema na Mungu. Kaa na Mungu. Usiwe mtu wa kujianika, wa kujizalilisha kama magazeti yanapotandikwa pale asubuhi na mapema. Watu wanapita hivi. Unapotangaza shida zako ovyo, ukitegemea huruma ya wanadamu, hawawezi wakakuhurumia.